Ki Khubor Ka Batesi TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, Minwan Ramangi, Hakerdob Ying Jongpi. Uba Nicholson Kong Maulo, Ulpen Pau, Yagis Ngosi, Halogajing Pinmi Kubor, Hakandai Trick Ursa, Wajar Posa, Duba Prangkupar Taba, Kadhadu Baklakata Mat Yong, Bapinja Buram, Yusim Jakima Kairim, Upaim Dr. Balajit Singh Sim, Dakabakino, Bosim Ulpen Kalari Kinti, Yagri Raj Hapo, Karach Nong Shimit Jimin. Hakajing Kran Baklat Patai Kubor, Skatri Jongarat Shabong, Hakakat Ursa, Wajar Posa, Ulong Bosim Jakahima Kairim, Utibhai Kriti Dustur, Yakanyam Korukam, Namar Budu Bedang Bat Yakahokasot, Kashikintin, Berbutib Benyabha bin Pabin Yakriti Dustur Hapo Kahima. Berulong ru bagakur kon long try like intay hapo karat Shabong, Kedi baju pet bag bapenya Yakakendo Kashiam, Yakiling Kot Kibenta Hapo Karat. Shushu ulong ru bagi ni kendom kendram kilami nadu belawan ke Jimpentre yaka project penhe surak juga National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited na Shillong Shadauki. Kejuan juga ban kencah yang kena kepor. Jadi halor ka hendai tadi, bukan risau pada mentah menai. Halor ka jing penmi media mo, ka jing keren jong u Franco Partaba. Jadi kalau ke ek ba. Snosi, bagi ek ba, tak mat yong, kabab kerja orang, ya usim ukmi jungi, usim yang kahima karim, Dr. Balajit Singh Sim, lalu kata lagi keren, kabab ong ba, simit, penkelas im karim, ya kajaka dirai, syakari kinti, lane kajingle, tu, lane kajingle, thambor kajung usim. Halo di Indo siap, hak apa ini harus coba, hak apa IT no, siapa ikut, te hak apa ini berkenaan dengan pang, nak kalian jadi pajak jaga raja kong, ni bunsin, ngayok sim, ya kipun kor, bunsin ngayok, ya kijing keren, bat kijing benyau, tiba bunjat harap kijing keren jangan beriu, te nak kata kadau, nak kalian jungi, kong kena yalam jaga raja, gipan se banwan percaya yang kepor, hak apa ini berkenaan. Hendak insai kan pensai, kalau kan lem dah, ti punya lem dah kam jeliu nama apa kan ka, lah dengan batai punya, katung ka jinglong yang kerti dustur, kalau nggak bah jeliu batkan sibun kuat, batkan namlah ka kan ka kuat ban pensai lot. Ngan suam, bah ustimuk mi jongi hapok kahima karim, utip bah, ya kerti ka dustur. Utip ha yang kena berkom nama rudi usim ubadang bat ya kahok kasot kariti kedustur hapo kahima binu te hakap ide bat kane kajing penpau jong kene upang ko parthaba siapa ngikun ko long trai lakin thei upaim jongi utip khambha manu ki badi hok yang kene berkom kariti kedustur menangno kasdang katmei jong kata kariti kedustur kat kong kajing terdai jong kasih jeng kata ngisinya kena kepeta kalau nggak berjeliu dengan coba tay kendiak siapa kan dia kat kong long trai lagi thei kene kene kathmei jong karacho ha kaba kaniam korkom kariti kedustur kapenyak ni ngai kendo siap kilong hot kibenta kidan ha ka hot jong kilong trai mantra te ha ka popoi ka pateng sada ter lagi penmi na kene ko jong pinagi ko te dari halal kata ter gaya te hausnya mah darsan kawan ka election hagaba si bentar nakade kala hapna banyele ka election ka kumka saran a te dei na kata kadam ba haga jing yo i ka jom kilong chwa jing ha ka support na po ra chabong te kikwa tang banbu ka record of im nang baginne ini ki balong inong rim jom ka jisya kinong rim yang kahok hapok karai sebong jungi te hawa kile usim musuh ai kane lampung ka jajing bu record hendai ki bathok angto ondai ki bathok ma idai ki bajulong idai ki bala lang lupa na rumen baring hadu muntah nama hapok ra sebong tidak ki kendo riniam tidak ki kendo kip sinyang
Idon di kendo ganti jom di patba ter nai jarlot si ulti bhai ini ibarat te halo kane hakaba menjuale hakapor bos tim open scheme ya kane menoi ban tin kor than yang ta ki ong toy kita ba persya ti lustur madai kerjat yang muslim te ndrei ngan pensai pi kendia ba kini ki kimi dai ondas dang menteri ya kane surok kane project di penhat surok ya kane HIDCL nang di nasilong sadawi nama hangne dan sibun ki benta tiba ngan pensat ko kane hakito kipor tiba long saudara bikes hakito kipor ngar kada itu kon joga beba perkam yang kada ngilai rai kung bakalong ia ka kendo kasiap kahok kabenta kan ya di sakit try hakapide berkaying kasem berkaying dun injung dipada kata yang sa yang dipada joga cibong kiti bahaya kan bat hadu mentak ai di senya apa ka halor kan tenrei hakito kipor dangmi di kedrom kendam hak jilong sudah jung bikes ukwa yakini ibaro ban poi hak ti jong ya kata kerai jong kedua kakam mulai komplain sadisi wa ban poi hau tehne bunsin nilai open meeting nak kalian jom ikulong try ipensai ikrencai ba ai ba kane ka project kan cemat inom penuit dan dari kata ka beri hok kan saya kat kum kapor ba ini ada mo nomor gadisi kala pa saka bisal ko hadin kata ka we don ruki kato don gisnom di bala saya ka hok yang dipat ba ti kuat ban le so ang na ka bipo ka yung ki banyak nang na demo nagli dipat pa kijuan ut cakikur tikikur pat kum badai hok naman kim ju la silang habaki ai jaka ki ai lang kakandon yang try kaju kakandon yang pat ba kaju hangnya ngi imsok nado membarim hade unta namar karkumbat kende unti omde ba kanlong man khai dari kanlong da ka hok kasot kajinya rep kajinya ai lang kajinya tendam kamlang hadu menta wat ke civil subdivision ka ba heba ka jakar usdar herin mencuak kepada yang saudara ku ai lengba kajinya sentuh jimbut bat kilometer kita itu jukim niat imlang ya helang karo kapal kapiu dan ring asu banong tang sikitin ban pekut no ai atat namar nyedon banyak renlang bahwa neu kan ko partaba ya ka hok kasot ya ka rekon sensa perai kasih utmu ban ring ban kelai hak politik kejong nasumha pada pajba timnya watnya uneu breu ba tikam ayu hak politik partai ayu dan dai punya uneu breu basat kena syak kena ai ke sarkar bepli badan kita teh lebe ikwa bandring tangkap paman mati namar ba kila aikes kuat saman syukur kari syukur kene kedai karinyam apa ara samang tenak kata kila aikes saman syukur kila aikes yo lengdo teh hato ondei kita kuat bandring jubor syakamon bijungi tenak leng jangan ngasuduai kablai terakenda bau dan i jangi udang i jakara cabang udang i jakariti justur kejat bener pasti barit panjangi dan ai kejat terhuk kedok ya upaim imakarim bei jangi bau nang chat nang lain nang im temen campak cangsang